Muraho neza ikaze kuri MI Tech Hub. So nkuko ubibona rero muri screen yanjye uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo mu gihe gitoya ibi bigo bibiri urabona ko mfite website muri screen yanjye uburyo ibi bigo bibiri nabihinduriye starter. Urabona ko ukigera kuri iyi website uhita ubona ko iki kigo kiri professional, uhita ubona ko iki kigo kiri international. So iyi ngiyi n'indi website nayo y'ikindi kigo nabakoreye nabo nta website bari bafite. Mu by'ukuri urabona ko izi website ari sawa cyane. Mbere yuko twinjira muri izi website reka turebe se ubundi ibi bigo mbere byari bimeze biti. So now iki ni ikigo cya mbere. Business nyinshi zigira icyo twita Google Business Profile ariko ugasanga nta website mufite. So iyo ufite Google Business Profile ariko ukaba udafite website ni kimwe mu gituma abantu bagutakariza icyizere. Ikindi ni kimwe mu gituma utakaza abakiriya benshi online. So uyu munsi twamaze kubibona ko 80% by'abantu basigaye barebera amakuru y'ibintu cyangwa se ya business cyangwa se y'umuntu online. Kugira ngo umuntu yizere ikintu akaza online akagisacinga, so iyo ageze kuri website yawe akaba yahabona serivisi zose, akaba yahabona ibikwerekeye byose, ahita kugirira icyizere. So niyo mpamvu rero nanjye ibi bigo bibiri naje kubegera ndababwira ati ariko tubakoreye website ni bimwe mu bintu bishobora kuba byabafasha. So ibi bigo bibiri rero naje kubakorera website bakimara kubyemera, nkimara kubavugisha bakabyemera naraje mpita ntangira kubakorera website. Naraje mpita ntangira kuba designingira website nziza ziri professional zifite CEO, website buri muntu wese ashobora kugeraho akabona ko ikigo kiri professional kandi gifite high trust. So nawe reka turebere hamwe website nahise mbubakira. So urabona ko iki ngiki ni ikigo cya mbere. Iki ni ikigo cya mbere. Urabona ko website professional twakoresheje amafoto ajyanye n'ikigo cyaba ariko nanone ari modern, afotoye neza agaragara neza. So urabona ko website ziri professional kandi zigaragara neza. So tutagiye muri byinshi urabona ko umuntu akigera kuri website urabona ko of course ajya kuhava yarangije kugirira icyizere ikigo, yamaze kubona ko iki kigo kiri serious kandi kiri professional. Nice. Nice. So urabona twagerageje kugaragaza event zose cyangwa se ibintu byose bishobora gutuma iki kigo kigaragara, amakuru yose, ibihakorerwa byose, umuntu atiriwe ajya ku kigo, atiriwe akora ibiki. Urabona ko amakuru yose ashobora kuyakura hehe kuri website. Abasha kubavugisha tugashyiraho na contact ndetse na location na Google Map y'ikigo ku buryo automatically ahita abona uko yabavugisha. So urabona ko ibintu ari sawa. Na website ya kabiri cyangwa se ikigo cya kabiri n'ubundi nacyo nuko. Ikigo cya kabiri nacyo ni iki ngiki. Urabona nabo bafite website nziza iri professional igaragara neza igaragaza ibyo bakora. So aba bose mu gihe gitoya twabubakiye website zibaranga. Uyu munsi umuntu ashobora kuza online cyangwa se kuri Google muri browser yariyo yose yaba searchinga agahita babona, akabona amakuru yabo atiriwe ajya kucicara. So ikindi yaba akeneye no kubavugisha hari contact naho dushiraho ku buryo amakuru yose kugira ngo ajye kubavugisha aba yayabonye yicariwe mu rugo. So izi website ikindi ziri professional, ziri modern, ikindi zirihuta ku buryo buri telefone, buri internet cyangwa se buri gikoresho cyose umuntu ashobora ku accessingiramo izi website. So again nawe niba ukeneye website nziza iri professional igaragara neza dushobora kuba twagufasha tukakubakira website nziza iri professional. Thank you so much for watching this video. Ushobora gusharinga cyangwa se waba ukeneye imwe muri serivisi dutanga nawe tukaba twagufasha. Murakoze cyane.